Rengbonghom HS School Unit keseng. Parokhai hithia dung humthom hemkonglong kachesong. Asakar bianglong committee pen tharna kangnipon. USUKA asong arim ansose kepangtang ponpen longri longpat apharman arjapthip pen kachesong ponji aphan pura. Prekjam adim regional committee, branch committee, college unit lapen school unit keseng padoponlo. Sonsi pini le thota Rengbonghom HS School hemalong USUKA Rengbonghom HS School Unit keseng padopon. USUKA Difu Regional Committee amai phulong sadar bek kachari pon amayalong USUKA teripia mai phu bibi sonteron USUKA Difu Gov College Unit amai phu thengtom tokbi pen chenglok ongdong lo charli asomaratum chitongdun. Penangan chingwai chingsai therapy kirson terang aphan mai phu lapen sonjit tokbi aphan chun bangar pu pek ponsi ingtang kring pen USUKA Rengbonghom HS School Unit sengponlo. Mayalong kebang chilangarni karbiang longarlo sonsuri kisum ke boy jasemet toklang chuki chukam aduya hoya putak arjapthip pen kachesong ponji aphan chiparaipon. News Desk Birta Life. সম্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা সংগঠনৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আঞ্চলিক সমিতি, শাখা সমিতি, মহাবিদ্যালয় গোট আৰু স্কুল গোট গঠন কৰা হৈছে। আজিও ডিফুস্থিত আগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ৰেংবংহম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সম্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা ৰেংবংহম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গোট গঠন কৰা হৈছে। ইয়াত কিৰচন তেৰাঙত সভাপতি আৰু সঞ্জীৱ তবিয় সম্পাদক হিচাপে শক্তিশালী স্কুল গোট গঠন কৰা হৈছে আৰু সভা আগন্তুক দিনত কাৰ্বি জিলা বিভিন্ন জটিল সমস্যা আপোচবিহীনভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আমি সংগ্ৰাম চলাই যাবৰ কাৰণে আজি এই সভা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। Pini parokhai hithia dung humthom hemkonglong chitong der pusi birta riponlong. Lasansi parokha police patrol post keparlo parokhai hithia dung along. Ada porphaisir kebra phokebra phia porahut ihum hyunda I-20 hojaya nathu dam bomahut anung pen arlong keroi pona damper kepatong ajur ke tanpar pikajok Hyundai I-20 abang doboka pen kewang bom JCB along tamen podam loklo lapen ke arenga hu ke sobang ke awelang pusi nang thandun wuthunga jiben birta life apherang ke hensing tokbi report dobokhar pura ahi asile dokmoka ai থকা অৱস্থাত এটো পাৰখোৱা যেটো গেট আছে গেটৰ মুখতে তাৰমানে কলপা এখন ডাম্পাৰ আৰু I-20 বাহন এখন আহি আছিলে আহি থাকোতে ইহঁতে অভাৰটেক কৰিলে কৰি কিনে ডাম্পাৰে I-20 মাৰিলে মাৰাৰ পিছত I-20 খন আহি কিনে মোৰ জেচিবিত লাগিলে তিনিখন আছিলে কি গাড়ী আছিলে এখন ডাম্পাৰ আছিলে 10 চকা I-20 এখন আৰু জেচিবি Phaidi Phuru Samson Singingti Amir Bi Ria Thengnu Karbi Anglong West Karbi Anglong Asa Workers Tumpen Dharna Nipon Bangsa Dharna Kang Nipon Nangko Alam Telakit Sarkar Pen Asa Klembang Phia Tumaphan Chiklo Bainong Suri Koira isi Pivek Nangji Sarkar Pen Asa Klembang Phia Tumaphan Appointment Letter Pinangji Asa Klembang Phia Tumaphan Sarkar Chokomarpu Hokponangji Incentive Atangka Sika Troxi Kebrapho Apot Sika Pharo ke Thampabat Nangji Asa Klembang Phia Tum Leprosi Mate Chipua Keso Kilang Lapena Hema Hem An Kahumri Damarni Si Anam Sika Pharo Pho An Pinangji Puhai Hui Kehang Pasopon Nona lang litum pen perangke atheng nunang kachithandun alamthe arjipon sinang difu pen birta life perangke Abraham Tiso report pini adak iru samsung singti achatai long nilitum thana na gedona ko alamthe kalahan lo nilitum aphan non leprosia kamna paklam lo anisia long si nilitum pan 75 bet tangka troxicap forward troxicap hajira nilitum na hok le rizam ka long thaibe la penir tum logot pinso so martai do dam padun pinso tum ke ketia bata lan be hajira ke claim non ke parot pho parot trok hajira la posi nilitum la leprosia puthak anisia long nilitum pan pharo ka tham tangka na pinaji lalo lapen rastrio pars polio la bangta nilitum penana nikan do lo ke claim sitamela ke nilitum la 75 bet troxicap forward la ke claim bom sitamin nona bangke la troxicap pho adim nilitum pan pharo ka tham nang pinaji lalo